أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Moj predsjedniče, ovdje su svjedoci zašto smo se borili, ali za ovo se nismo borili, za ovo današnje stanje. Ja sam se vratio da se nastavim boriti, ako Bog da, pod onim idealima pod kojima smo se borili. Neću žaliti ništa u životu, da nastavim tu borbu. Za mene je Džebrail Bajramović heroj koji može nadvladati sve poteškoće. Znate kako? Imati takvo veliko ratno priznanje, napraviti u inostranstvu zavidan poslovni uspjeh i ostaviti sve te lovorike i doći ovdje i pobiti se s velikim problemima, morate priznati da je vrijedno divljenje. Znači, u jednom dvoboju, znači, Džebrail Bajramović razvaljuje rovove i ne želi da pogine. Recimo da je sekunda bila dignuta, ta nišanska sprava da je bila podignuta, on bi poginuo, on bi bio presječen. Na čistom prostoru, dakle, Džebrail ide i razvaljuje. I to mu je donijelo Ljiljana i to je donijelo mu i poštovanje ovoga grada i moje lično. I ja sam, evo, da nije ništa drugo uradio, dakle, da je to samo uradio, ja sam uzdigan. Džebrail Bajramović, moj brat. I roditelji mu dobri, i odgojili ga dobro. I ne znam šta da ti kažem loše. Džebrail je jedan od početka dobar prijatelj, iskren prijatelj, borac. Borac u smislu da ne odustaje od svojih stavova koji su uvijek pošteni, pozitivni, korektni prema drugima i uvijek je mislio više na druge nego na sebi. Pa Jesse, brate moj, evo nađo te posle toliko vremena, toliko smo toga prošli. Kako si mi, jesi mi dobro? Dobro, alhamdulillah. Mašala, evo nas opet zajedno posle toliko vremena. Hvala Bog, dobro, mašala. Bujru. Nisam imao problema da te nađem, ali hađi. Iznenadio si me pravo. I vratio se nam se u Bosnu. Jesam, alhamdulillah, ima već duže vremena sam se vratio, malo u Goražde, malo ovdje u Sarajevo. I tako, borim se, nastavljam borbu ako Bog da. Ti, šta radiš? Ma evo, ko je život, brate. Porodica, posao, obaveze, tako. U školi radiš, ali? Još uvijek sam tu. Alhamdulillah. Ima nam ove raje gdje ratni? Pa ponekog sretnem, upitamo se, svi su nekako, ali Boga mi niko nije zadovoljan ovom političkom situacijom. Ljudi očekuju da se nešto promijeni na bolje zbog svoje djece, znaš. Imaju one floskule, ne može se ništa promijeniti, ovo je nemoguće i tako dalje. Zato sam se ja vratio da mijenjamo situaciju, pošto smo nekad mijenjali s oružjem, sada mijenjamo s politikom, ako Bog da. Ti si uvijek bio, nadam se da si i ostao, istrajan, uporan, hrabar, noseći se sa problemima dobro. Nekad je hrabrost bila cijenjena, danas nije. Danas drugačije gledaju ljudi na ljude i
na jedan drugi način se moramo boriti, na jedan mudriji način kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nova partija je osnovana, to se čuo sigurno. Da, svakako. Tako da ima narod i razlog, ima i šta da izabere ako Bog da. Tebe je krasila i strajnost u onome čega prihvatiš se. Pa vidiš da sam nastavio da se borim posle gubitka noge, mada je bila teška moja situacija, početna, kad sam prešao u Švedsku, prvu Tursku pa u Švedsku, bila je puno teška situacija i sad je sasvim drugačije malo, ali taj period poslije gubitka noge i one traume koje sam preživio, nije mi bilo lahko, ali sam kasnije, gradeći sebe i gradeći porodicu na jedan drugi način, to sve shvatio i išao dalje u životu. Brate, posle tvog odlaska osjetila se ta praznina, bar kod mene, zato što smo zajedno toga prošli. Teško se bilo navići na sve to. Teško je bilo nekoga, kad si se navikao da imaš nekoga iza leđa ko će ti biti potpora uvijek i ti njemu. Vjeruj mi, uvijek sam razmišljao kako vam je bilo kad ste ostali. Znam u čemu je, u kakvoj situaciji bio grad, u kakvoj situaciji bio narod. Nije bilo lako meni, nije bilo lako ni onim ljudima koji su protjerani, izbjegli i tako dalje, ali o tom potom to je prošlo, idemo mi dalje ako Bog da, ovo su pitanja koja su za neke memoare, ali drago mi je da si tu, da idemo dalje ako Bog da si zdrav i živ, posle toliko godina nije to mala stvar. Nego da ne bi tebe mučio da praviš kafu, hajmo mi na drugo mjesto negdje vam provodat ako Bog da. Samo da je obučem protezu, pošto nije ni vrijeme dobro pa da idemo. Nije problem nikakav, slabo i ja pečem kafu, ali treba li ti pomoć, brate? Ne treba, samo ti uživaj. Idemo dalje. Šta god da kažem, za njega je malo. Jer zaista se radi o jednoj vrhunskoj ličnosti, jednom dobrom prijatelju koji te neće ostaviti, izdati. Neko koga je dobro imati za prijatelja. Na kojeg se možeš osloniti, tu je uvijek, ne trebaš razmišljati o tome, uvijek je bio podrška u svakom smislu. Pa kroz čitavo djetinjstvo smo prošli zajedno do trenutka njegovog školovanja, do trenutka njegovog ranjavanja. Tu je došlo do mimoilaženja u našem zajedničkom životu. Ali evo, nada se, Džebrail se vraća, opet ćemo zajedno i vratio se i opet ćemo zajedno u nove neke druge borbe. Sam njegov odnos i borba i politička je borba za Bosnu i za ljude u Bosni. Njegovi kvaliteti nisu ostali nezapaženi kod vrlo iskusnih i često kritički nastrojenih kolega i tako. Za njegov rad date su afirmativne ocjene, vrlo visoke, i zapravo ja sam kod njega uočio jednu izuzetnu kondiciju i fizičku
psihičku, intelektualnu i sve što sad evo, on i pokazuje u svom sveukupnom, da kažem, radu, ne samo u švedskoj dijaspori, nego i u Bosni i Hercegovini. Ja sam sustav predstavljam se onom programu koji je zemlji. U pitanju politika 2010. godine sam se aktivno počeo baviti i u Švedskoj, onda ovdje sam se vratio 2014. godine da pokušam da iznesem što više glasova za novoformiranu stranku tadašnju. I bio sam kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva. 2020. ove godine u januaru sam osnovao svoju političku partiju Bosansko-hercegovački demokrati. Imam finu raju, moralnu. Mislim da je to ekipa koja može iznijeti ove izazove koji su pred Bošnjacima. Sad na lokalnim izborima udaramo temelja ako Bog da i to će biti prepoznato u novembru ako Bog da u rezultatima. I onda idemo dalje odmah posle izbora, idemo dalje na formiranje regionalnih ili kantonalnih odbora i pripremu za parlamentarne izbore. Pratio sam se, na listama se nalazi čestiti ljudi, pošteni, čestiti, mladi ljudi, perspektivni, koji nisu do sad imali neki izleta, sigurno poštovani od ljudi i od građana, tako da se nadam da će, hvala Bogu, rezultat biti kako treba. Ja i formiram stranku da to bude stranka prije svega čestita stranka, da ono što obećamo da to ispunimo. Kad u pitanju ljudi stvarno filtriramo, više puta sam na jedan način brutalan izražen kad je u pitanju politika ovdje i od vodećih stranaka, od obećanja razna, ako im se pomogne u ovom onome kontekstu, međutim svi su lagali, svi od reda to, nikad se i ne stidim reći ko je slagao, znači od vrha SDA pa dalje u nekim našim partnerskim pregovorima i dogovorima nisu ispunili obećanja i kako da ja očekujem da će oni ispuniti obećanje mom djetetu koje će sutra se možda vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Oni jednostavno, nažalost, idu na to da je što manje ovdje ljudi koji su obrazovani, školovani i ne odgovara im da ljudi mladi preuzmu ove inicijative kad je u pitanju politika. Znači svaki početak je težak i moj početak je bio u Švedskoj težak. Tako je. Ima i tu interesantni, skoro smo imali tribinu za mladi u Goraždu, radom do uspjeha i mnogi su me pitali na koji način sam ja počeo. Počeo sam sa sabiranjem konzervi koje se vraćaju u prodavnicama i dobija se jedna kruna za tu invalid sa protezom. Mnogi su me gledali malo podozrivo, ali kad su vidjeli kako ja to radim, mnogi su me počeli cijeniti na drugi način. I onda sam se u tom vaktu i rehabilitovao i mnogi invalidi u mom položaju, u mojom statusu, znači sa ovom amputacijom koja ima visoku amputaciju, ne mogu hodati. Ja vozim bicikl, skijam, eto sve mogu raditi što i drugi, samo ne mogu trčati, osim kad me žena zajedno. To je isto, ja sam i magistrirao međunarodno pravo i imam, to mi je neki volim globalnu politiku, više nego lokalnu. Ali uključio sam se sad, recimo u Goraždu ću biti nosioc liste, ako Bog da, ispred stranke. Nije mi nimalo, nisam podozriv što sam ja predsjednik stranke da budem na lokalnom nivou. Zašto? Hoćeš da pomogneš svojim građanima? Hoću da živim sa svojim gradom, sa svojim građanima. Zato sam se i vratio. I nisam ovisan u budžetu, ne treba mi nikakav paušal, ne treba mi ništa, znači kad je u pitanju budžet, čak ni za stranku ne treba, sve financiram sa halal sredstvima, sa sredstvima koje sam... Oprosti mi, dosta takvih nismo imali. Pa, evo imaš, moj prijatelju. U suštini nije do političara, u suštini do građana. Šta građani izaberu, to i dobiju na kraju izbora.
i onda se nose 4 godine sa parolom, a nemoguće je promijeniti neke stvari. Sve je moguće promijeniti, sve. Znači, ali prvenstveno moramo krenuti od sebe kad je u pitanju promjena i onda ići dalje. Džibraila sam prvi put upoznao u medijskom predstavljanju 2014. godine. Gdje sam se upoznao s njegovim veličanstvenim činom i učinkom i ono što je uradio za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Lično sam ga upoznao 2018. godine u decembru. Kratko je to bilo upoznavanje koje je trajalo 10-ak minuta i neobično zadovoljstvo mi je bilo da stisnem ruku našem Gaziji. Moram vam reći da nije nimalo ugodno pred ovolikim svjedocima, šahidima, šehidima, govoriti o čovjeku koji je jako puno dao za našu domovinu. U ovom ambijentu naše braće koja su svoje živote dali, ono što je najvrijednije, meni je, dragi Bog, dao i počastvovao me da upoznam zlatnog Ljiljana koji je s 19,5 godina dio svog tijela dao za svoju domovinu i neustrašivo se borio za slobodu Bosne i Hercegovine. Ovaj Ljiljan me obavezuje, koji sam primio za svoj doprinos borbi za Republiku Bosnu i Hercegovinu, da nastavim borbu, da dozvolimo da znanje vodi ovu državu, a ne zvanja. Da omogućimo mladima dostojanstven život, a starima dostojanstvenu starost. Ja danas imam, s ponosom mogu reći, za predsjednika stranke Bosansko-hercegovačkih demokrata Džibraila Bajramovića, svog predsjednika Džibraila Bajramovića. Imam prijatelja, imam saradnika. Bez obzira što je to od decembra 2018. godine, ko da čitav život poznajem tog čovjeka. Ono što ga krasi, kad mi je saopštavao da će napraviti politički projekat, da će se boriti za mladost ove djece, njemu je, dragi Bog, dao bez obzira na kušnje taj ratnički duh, pobjedonosni duh, da se bori za mladost Bosne i Hercegovine, za očuvanje dostojanstva naših majki, očeva, našeg potomstva. Dragi šehidi, odo ja u svoje Goražde, u naše Goražde, da nastavim borbu, jer ne smijemo dozvoliti da Goražde koje smo branili u ratu padne u zaborav i padne u miru. Ovo je selo Rosijevići. Odrastao sam, znači, u zaseoku Duhače ovamo. Rođen sam u Dragomanićima, to je jedno mjesto ovamo iza brda, ali je babo napravio kuću ovdje u zaseoku, ali sam se ovdje cijeli život do jugoslovenske vojske družio sa ovim seljanima, sa komšijama i mogu vam reći da su to lijepe uspomene, prelijepe. Evo danas sam ovdje, prelijepo je, opet ambijent je prelijep, ali pusto. Ono što je karakteristično, škola postoji ovdje gore Bivolice, to je bila jedna od najstarijih škola. Tu sam išao 4 razreda i dok sam ja išao u školu bilo je mnogo djeci, mnogo omladine. Normalno da je bio nemiran.
ali je bio dobar učenik. Do 8. razreda do duše bio sam malo i gilipterčić, kako kažu, pa sam svašta nešto probao i bježao sa časova i tako. Ali od 8. razreda sam ozbiljno shvatio i život i školu i u 8. sa vrlo dobrim, kasnije sam sa odličnim prolazio. Završio sam s odličnim, znači u Sarajevu sam završio školu i došao sam na selo. Babo nije bio imovinskog stanja da me školuje dalje. Ja sam došao na ideju da otvorim prodavnicu ovdje na selu i otvorili smo prodavnicu. I ta prodavnica je radila, imala svoj život do samog mog odlaska u Jugoslovensku armiju. Ja sam odšao dobrovoljno sa 17,5 godina, potpisali su mi roditelji, mada babo nije bio za to, ali uspio sam nekako da nagovorim i da jednostavno krenem posle te Jugoslovenske vojske dalje školovanje. Pošto sam imao već, znači to obezbijeđeno, kad je u pitanju prodavnica je dobro radila. I to je okolnosti kasnije se pokazati posle rata kad sam tražio uvezivanje radnog staža, vojni staž i tako dalje, da u stvari moja prodavnica još uvijek živi. I onda sam ja uplatio razliku posle rata, negdje 2000 i neke godine, ne mogu da se sjetim tačno, poreze i sve ostalo, tako da se oni meni uvezali radni staž, pa sam ja i po tom osnovu, ne samo po osnovu zlatnog diljana ili amputacije ili oficirskog čina, dobio po osnovu radnog staža zasluženu penziju ovdje. Tu penziju naravno ja ne koristim, nego sam je dao studentima i tako dalje, mnoge sam stipendirao. Džebrail Bajramović, koji je široj BiH javnosti postao poznatiji po svojim aktivnostima u stranci dijaspore i kandidaturi za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo je aktivan i na humanitarnom planu. U Švedskoj i drugim zemljama kontinuirano se prikuplja pomoć koja se doprema na poplavljena područja. Upravo u okviru tih humanitarnih aktivnosti Džebrail Bajramović je posjetio i Međunarodni forum solidarnosti Emaus prihvatni centar na Dujama. Cilj ove posjete je bio upoznavanje sa načinom rada ovog centra, njegovim potrebama, te organizovanje posjete jedne delegacije sa Duja skandinavskim zemljama kako bi se što više ljudi i organizacija uključilo u neku od aktivnosti koje se realizuju u Bosni i Hercegovini, a čiji je nositelj Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Svi kvaliteti o kojima govorim, a o kojima vjerovatno govore i ostali vaši sagovornici, preporučuju ga za jedan ozbiljan, temeljit, dugoročan rad. On je mlad čovjek i izuzetno je motivisan za rad i u dijaspori i u našoj državi. Da ga vidim. Gdje moj rođak? Pa gdje je da se vidimo? Pa neće mi ovdje ući. O, dobro, kako si? Jesi mi dobro? Neka se navratio. Pa jesam. Kako si ti, hoćeš sjesti? Ne, Pored mene. samo, hoću, samo. Ja sam kao mali dolazio kod. Jesi. I dođi bi vodan. Ako je šta tamo da se iftari, zove mene da je pomogne. Tako smo se fino kao prije družili. Kasnije smo vidu i tamo i slabije se dolazi. Jel tako? Ali pravo. I Hasija i Nurif. Pravi domaćinski, kako da rekam. Evo, sine, ne mogu ti pričat. Imam goste. Imam goste rođaka Đavida i Joštena, da ti kažem, i Allah imanet, jel? Hajko selam i od mene, hajde. Lejkom selam. Bilo je puno sela. Kuća pune. A vidi, sada je na samo 2 žene. Moraš misliti. Znaš li me?
Fazila? Jok jabu. Džavid? Ma baš je jebote su. Ko moja, mačko moja. Šta ima, kako si? Dobro sam, sine, kako ti? Dobro, elhamdulillah. Kako ti Sibjan? Dobro, sve, elhamdulillah. Jok Boga, ja mislim neko tuđi. Nije. Čula sam majka ti umrla. Jeste, preselila je da si... Da sam sine plakala. Džebrail je bio kao najbolji. To ti mogu najkraće reći. Bilo je, finije, još je bilo. Ne kažem ni o nijem, ali je Džebrail prvi. Eto kakav je bio. Iziće na četnik odavde, čoveče, pa će nas iznenaditi ovdje. Tu iza buki ovi. Tu je to. Dobra, Ovo selo me veže iz ratnog perioda sa posebnim jednim akcentom na odbranu sela. Ovdje, znači, četnici su bili ovdje odmah do zaseoka Miljanovići, zapalili su ga i trebali su da uđu samo u selo. Međutim, mi smo tu veče sišli u selo i uspjeli smo da na jedan način, malo strateški, da im pokažemo da smo mi u selu. Počeli smo pucati i tako da su oni osjetili strah i nisu prilazili selu. Ali da su znali da je nas u selu trojica, onda bi definitivno najvjerovatnije izvršili napad, jer je njih bilo tu u tom momentu preko 50 samo na ovom dijelu, jer su imali kasnije kad smo izvršili jedan kontranapad i odbili od sela i više nikad nisu udarili na naše selo, osim granatiranje ponekad. Išao je, Boga mi, prvi. Bilo je, hoće mjesto, a ništa su bili. Kao žensko i ja to znate. Nisam bila na linijama, ali znadim. Nikad nije volio lažne autoritete i uvijek se protivio tim. Volio je više konkretno da se pokaže djelima ti ljudi, autoriteti koji su htjeli da budu, vođe. On je ipak rođeni vođa bio za sve njih. Moram vam ispričati jedan događaj koji je zaista ostao urezan u sjećanjima mnogih boraca. Ide operacija Krug, ide dakle oslobađanje lijeve obale Drine i u jednom momentu ofanziva naša koju smo mi dakle tu oslobodilačku ofanzivu vodili, u jednom momentu staje. Nema dalje, ne može se napredati pedalj, ne može se dalje. Legendarni komandant Zaim Imamović zove pomoć, traži i pozivaju Džebraila Bajramovića da dođe sa svojim ručnim bacačem u ispomoć. Dakle, tamo se nalazi jedan bunker, mitraljevsko gnijezdo koji je zakovalo naše borce. I sad naši borci čekaju da se pojavi taj Džebrail koji će to da razvali sa ručnim bacačem i tako dalje. I dolazi neki dečko ovako 19 godina, žgoljo, malešno nešto dolazi, nosi ručni bacač, nosi granate. Sine, gdje je Džebrail? Pa to je Džebrail. Ti taj Džebrail, čuveni sin, gdje? Jednostavno nisam se bojio ljudi. To su znali i moji saborci, najvjerojatnije četnici su znali. Čovjek nije vjerovao da ga može pogoditi, da je proizvedeno da njega može da pogodi. Tako da se radi o jednom izuzetnom borcu i kod ranjavanja je mislio da njega ne može pogoditi, njemu ništa ne može. Ali metak me jedan, onesposobio, jedan dum metak i pogođen sam bio u lijevu potkoljenicu. Stavi, kaže, granatu, ode ništa, bez straha, iskorači 2-3 koraka, zviz. Jedna granata posred rova. Druga, skloni se, sakri se, ništa, druga, zviz, treća. Četvrtu granatu, dakle on uništava sve ispred sebe. Četvrti rov ide napada tamo. Četvrti rov ispaljuje granatu, granata leti u šubu onog rova, otuda se vidi bljesak i taj metak će biti koban, taj metak će ga raniti. U nogu ostaće ratni vojni invalid bez nogi i tako dalje. Poslije tog teškog ranjavanja gangrena je uhvatila nogu, nismo imali medicinskih sredstava koji bi mogli nismo imali ni doktore koji su bili spremni da te vrste
povreda saniraju na pravi način, gangrena uhvatila nogu i onda je ranjen i Zajmi Mamović, rahmetli moj komandant, i slučajno smo se sreli, ali nema ništa slučajno, na Džindićima i on je tu naredio evakuaciju. Mene kad je vidio moje stanje i vidio je da ja neću izdržati u stvari par dana još i tu je došlo do evakuacije preko Grepka. Ja sam bio svjestan cijelo vrijeme sebe, svjestan povredi, svjestan gdje se nalazim i tako dalje. Međutim, u Suodolu nisu imali ponovno tih anestezioloških preparata i nisu imali protiv bolova injekcije. Jednostavno su mi sanirali nogu, ne znam kako se je zvao doktor, ali to sigurno ima negdje u spisima, bez anestezije, bez ičega, nakon naživo i to mi je ostalo. Tu sam prvi put pao u nesvijest i kad sam se probudio sam se u Zenici. Šta možeš reći o njezi Zeničkoj bolnici? Pravo, odnos između bolničara, nas, sve je dobro. Želimo ti brzo ozdravljenje. Hvala najljepše. Prilikom mojih redovnih obilazaka ranjenika upoznao sam i njega. On je tada imao 19 godina i imao je jedno impresivno držanje. Bio je hrabar, a noga se nažalost nije mogla spasiti. Noga mu je u Zenici amputirana i završila je. Nažalost, ovo je činjenica historijska. Među blizu 2 šlepera amputiranih nogu i ruku od naših saboraca. Zlatni ljiljan sam dobio i nisam ni znao da sam ga dobio. Kad sam došao u Bosnu i Hercegovinu prvi put poslije agresije, poslije završetka rata, sam saznao da sam dobitnik Zlatnog ljiljana i to mi je najveća satisfakcija. Znači nisam jednostavno bio tu da utječem na bilo koga i na bilo koji način, niti sam to želio. To je simbolična jedna vrijednost koja puno znači, međutim taj Zlatni ljiljan i zlatna policijska značka su devalvirali i očima naroda i očima sistema. Primjer Džibraila Ibramovića i njegov povratak u našu domovinu će biti jedan pokazatelj da ljude treba vraćati u ovu domovinu, a ne biti dio političkih birtija u kojima se potajno želi ono čega se javno odriču i željeznom metlom rastjerivati našu mladost iz naše Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo da će biti još ljudi koji će slijediti primjer Džibraila Bajramovića. Ja sam u Bosnu i Hercegovinu se vratio da investiram i mi smo već od marta mjeseca ove godine registrovali firmu u Sarajevu koja će u narednom periodu biti vrlo prepoznata kad je u pitanju naš posao i naša ponuda. Bavit će se produktima koji će promovirati Bosnu i Hercegovinu, kulturu pamćenja i mislim da je to jedan način da Bosna i Hercegovina bude prepoznata i Goražde grad bude prepoznat u svijetu, ne samo ovdje u lokalnoj zajednici. Ja sam ga upoznao šire tokom njegovog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travnik, gdje sam mu na izradi magistarskog rada bio mentor. U tom periodu bio sam u prilici detaljnije da upoznam njegovu ličnost, jer smo intenzivno radili na magistarskom radu. Kasnije je Džibrail objavio 3 knjige. Prva njegova knjiga 2014. koju je napisao nosi naslov Političko ponašanje. Druga knjiga je pod naslovom Bošnjački demokratski izazovi. Treća njegova knjiga je pod naslovom Bošnjački globalni izazovi. On ovdje apostrofira potrebu očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države, uvezivajući potencijale u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Mislim da je naša budućnost u tom smislu u mnogome zavisna ova u zemlji i od dijaspore i od naših potencijala vani koji su oličeni
u ovom trenutku i u vremenu iza nas, a i naravno i u budućnosti, oličeni su u gospodinu Džibrailu Bajramoviću. Ja sam prepoznao potencijal u tome, ali prije svega ja sam u ovu političku opciju ušao isključivo zbog Džibraila Bajramovića. Zato što ga smatram, držim da je to jedna velika ljudina. Znam da je u Švedskoj ostvario biznis, da je ostvario političke veze, da je napravio sistem koji funkcioniše bez njega. Moram reći nešto kad je u pitanju naš kandidat za gradonačelnika, Admir Pozderović, čovjek koji je iškolovan, koji je radan, koji je bio borac, čovjek koji ima viziju za ovaj grad, čovjek koji ne zna izdati. I to je ono što je meni najbitnije, rad, red, reforma, razvoj i na kraju rezultat. To je mojih onih famoznih 5R, taj čovjek to posjeduje. Nisam nešto u početku bio raspoložen, ali nakon detaljnijih razgovora, nakon predočenja političkih planova i projekata, evo ja sam zaista ušao u ovaj projekat. Ja mogu dati viziju, definitivno. Znači, ja kome god upita javno ću je reći, za 4 godine neće prepoznati grad kad je u pitanju i investicija, i kad je u pitanju okoliš, infrastruktura, putna komunikacija i samo ekonomsko ulaganje i turizam. Pokazao je svakog posla kojeg se dohvati da ga iznese do kraja. Iskreno se nadamo da će prepoznati građani i dati glas Džibrailu i njegovoj političkoj opciji i da će sa Drine početi da se čuju jako pozitivne i dobre vijesti u pogledu ekonomskog ambijenta, boljeg uspostavljanja međuljudskih odnosa. Mi imamo prijedlog građanima da ta sportska dvorana se pretvori upravo u gradski bazen sa raznim inovacijama koje bi bile tu pristupačne, a da se pravi jedna nova sportska dvorana na pogodnom mjestu ovdje gore na jednoj lokaciji koju smo već primijetili i koja je slobodna. BiH Demokrati nude prvenstveno pravičan pristup politici, pravično tumačenje politike i zakona i ulaganje u one segmente koji su potrebni da ovo društvo normalno funkcioniše. Znači da se ne daje u neka sredstva u neke projekte i investicije koje nemaju samoodrživost kad je u pitanju lokalna zajednica. Mi smo svjedoci ovdje da vodovod nije realiziran u potpunosti ili kad je realiziran, nije realiziran na pravi način, bez ikakvih kontrola se ovdje daju tenderi lokalni, prihvataju se ti radovi i onda nakon par godina dođe naravno do pogoršanja, bude gore stanje faktički nego što je bilo. I mislim da BiH Demokrati mogu ponuditi ovdje da ona sredstva koje građanin stvarno odvoji u budžet ovoga grada, da ta sredstva budu transparentno i ravnopravno raspodijeljena na sve mjesne zajednice, na sve dijelove grada Goražda, a ne samo prema onim odakle dolaze neki vlastodržci i oni koji predstavljaju godinama ovaj grad na jedan pogrešan način. Mi to nećemo dozvoliti.